Cissé. Oh, that is sensational! Papi Cissé. Bola ini ke depan Pitbull. Tidak dia mengambil keputusan. Itu dia gol. Dalam menit yang ke-60. Em 2012, no amistoso entre Suécia e Inglaterra, o atacante Ibrahimovic marcou um gol que dificilmente será repetido no futebol. Ibrahimovic kan göra 4 mål. Ja, det är inte helt otänkbart för nu är Johart ute och det blir mål! Det blir mål! Det är det värsta jag har sett! Det är inte klokt! Han cyklar in den där från 25 meter! Det är inte klokt, Jens! Det ska inte gå! Já em 2017, este goleiro entrou para a história, ao marcar este incrível golaço de bike aos 50 minutos do segundo tempo. Keeper goes on the offensive route. Masuruka scores! Unbelievable! You've never seen anything like that. The way they look at the ball, look at the way he's got it. He's got it in his hands. He's having a good, careful look about it. It's placed absolutely perfect. Look at that. I mean, everything's set that he's going to hit it. I just wonder if the kid was on. All of 30 yards, Andy. Why not? It's a 30-yard free kick with a 20-yard run-up. Dear, I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing. Em 2011, na Suíça, Jonas Jokni marcou um gol incrível. Na hora de chutar a bola, ele simplesmente surpreendeu o goleiro com este giro. Taken the lead, and it's gone all the way through and over Artur Boruc. What an incredible beginning to the game. Em 2018, McRae concorreu até o prêmio Puskás após marcar este lindo golaço. Atkinson did well. The boy from oh my goodness! Oh my goodness! Have you seen a more freakish goal in A-League history? Riley McRae. Na Inglaterra, o jogador Diamé marcou um dos gols mais improváveis de acontecer no futebol. Atsu with the chance. Oh, and in! An extraordinary goal by Diamé, who seemed to know so little about it. Contra a Inter, Max marcou um gol que surpreendeu a todos.
Back heel, oh my goodness!